Hey guys, abasuhuje muze mute, nizere ko meze neza. Aka kanya nyine hari abantu ngo bananiwe kudownloadinga ibintu byo kuri YouTube, nagira ngo mbereke application mwazajya mukoresha mugiye kudownloadinga ibintu byanyu kuri YouTube. Buri muntu wese afite Chrome muri telefone yiwe, ubwo winjira kuri Chrome ukandikamo Snaptube bakayiguha. Snaptube for video download, convert video to MP3 ukayidownloading. Nyuma yo kuyidownloadinga no kuyinstalla muri telefone, ubundi ukajya udownloadinga video yose ushaka, yaba izo kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Facebook, zose nyine izo ushaka. Irarangiye, ubwo ndahita nza nyinstall. Ni ibintu byoroshye. Open. Hello. Urabona application yacu twamaze kuyigeramo. Aha bakubaza singing. Aha rero dore ibintu byawe ngibi ushatse bifite muri YouTube indani. Ushatse ukoresha YouTube yayo cyangwa se ukajya ugisubira ugakoresha YouTube yawe isanzwe. Tuvuge wenda ushaka kudownloadinga nk'igita. Ndeba ko nshyiramo email aha. Tugenda ushaka kujya kuri YouTube. Tugenda downloading Caterpillar Blues Melody. Ndaza hano muri share. Mara gukora share barama aho ngomba gusharinga, ndaza sharing kuri download with Snaptube. Aha bakwitisha mu ushaka audio cyangwa video. Ndashaka video, ndagira batinda nongere kudownload. Bamurisha Snap. Iyi hano ndimo downloadinga indirimbo Caterpillar Blues Melody. Ndabona ni ibintu byoroshye. Yarangira. Tutegereze irangire. Urabona ko ari ibintu bitagoye nyine. Ni application nziza nyine kandi ituma utunga ibintu byiza. Kuvuga ngo wabuze uko downloadinga video za YouTube, ni application yagufasha.
application ni Snaptube. Snaptube navuga Snap. Indirimbo ya Blues irarangiye, noneho wayishakira si ngombwa uca ahangaha, nibyo irahari wayihabona ngiyi, ariko noneho utanaciye hariya tuvuge ugaca muri galeri zawe, uciye muri galeri album Snap turengera iyo ndirimbo katubwira Bruce Melody kaziyo ya Snaptube.